Manipod kani Kabsat Conrad san na apod no anagan tintay idrama itangam sakpay na. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ken makablawang pa dabing Soriano, Jackie Claro kananirisa Sotero. Kastimanti ko na ni Kabsat Conrad, dirma ng bihanang. Naglakaak nga gaburido. Basit labanag umdasan apakariribukak. Kat ison ti paka-estresak iti kastaunay. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anyamat ti kastuyan. Grabe mat ti kastuyan, mapaspasamak. Asino ti kasasaom, Conrad? Huwag magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema nanang. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, si Jekal din ko Di namat paggatasan di doang nga anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding mau. Una nang, naganak idag sapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema mat ti kastoy. Ay, gagangay na siguro, tada mo na ngamin ti aganak di kalding mau. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod Mata na aganak talaga. Ang mga numatay dagi anak na. Sapay nagpipintas ti kulurda. Ay, anyamat ngamin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subyak di kalding ko na nang. Diyak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamadorda. Kahit kumustan di kalding mau. Pinaggatas ba't lang di inada? Saan nga rod? Isa pinagmamadur kon giti anak na. Kaya damat? Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang ti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay ti igatang ko ti gatas da. Sapay narawot da. Problema mo ti kastoy. Ala, mangtedak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga agproblema anak kaw. Ay, anak na nang. Ang kasanungatan nga, dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yung pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ampay la panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang maamin ang nagitay tarakan ko kalding. Tana uma ako nagtartarakan. Kan awan pagpastura nang. Sayang, mayat ko Ang awan mat kwartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatanga mo ni tinala ka pare. Tano sa bali ti pangilakwak, nangina. Awan mat paggatang ko pare. Utanga mo na iso. Ay, diyak kayat ti umutang pare. Tay supaya pampanunutak da ita. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ka, ano sa mga road ate agdiskitar ka pare. Sayang dagijay. Masikog da pa'y amin. Kat naglakak. Ala, sige. Padasag tagdiskitar pare. Datang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta, pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, datang. Anya, kunam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka man ni tinayon nan. Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung kaumuna saka gumatang iti taraknam. Pautangan da kuno saan? Ibagayo, no, didak pautangan, tapno makadiskitara kay tinaduma. Pagkatang ko iti materialis, di dulduling ko kwarta, Conrad. Tapasok katak ti bubong ti kusina, adun tagtagtag. Alang nga ron, saanan? Pare Jaime! Pare! Pare Conrad. Anya nga, agdan na diskitara. Awan pare, nga malay, utanga ko. Sigurado ka? Uwan. Basta di naksingirin na dagos Wen, danag mo na ya pare. Agtulang ta.
No di ka makabayad, subyak dagiti kalding ko. Ha? Sige pare. Makamulitan. Alang araw. Mabalin mo ayawid dagiti kalding ko pare. Akalding mo matay. Ay, problema mo ti kastoy. Pangipasturak nga tanangay ka dagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay ngamin anangala ka iti kalding no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod nga agmulak iti sakatay. Inak pala mangala iti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa kanangala iti taraknam. Ay, sapay masikog na gaya kalding. Isa kat tsampay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Tano sampay ti agsakate. Adumet ti sakate ijabantay. Wanin ananang. Apay kaslag lulutoy arimbor di anak tabakal. Kasla nagdakkel marin ti problema naan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Orayen na matarimaan ti kusina tayo Sano maikat si siguro na mo baong isunto sa rana. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga agpampanunot no danduma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no danduma. Mala, awawatam ka din dyan anak talakay. Amom matakas dyan ti ugali na. Pampanuy-nuyam ngamin ni Sukastay. Di mo ngamin ung tangkay. Kaasi mga raw no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dyan anak ta. Isu nga aw-awatan ta kumalatan lakay. Samot ang nagiti kalding mo pare. Wan pare. Nagigidanda anak-anak. Sagdudwa ti anak da. Nika, mayat na pare. Surtime ta sagdudwa ti anak da. Lagi tayo na duma. Sagay sana ta anak da pare. Wan pare. Ang problema kamat na pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pala kami iti sakate. Ay, problema mo na pare. Kaya kasano, tayo bayad mo ngay pare. Makipagpakaasi ako pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Awan pare. Okay. O sige nga ron. Labasan ka pa tanay. Nakitaan nung kasano ti pamayak iti balay dagiti taraken ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanan. Apay, ila ko maun dagiti taraken mau. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kenkwana. Ikontak ta ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan anang iti anak da ama ilakaw. Inuta kon nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi da lang mabisinan. Apay kay nga ila ko madagos dagiti taraken mo, Conrad. Awan nga rod pagbayad ka. Isu nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakate ijibantay. Awan maipakanan. Orayan pa'y kumado makil lagi tandak na sa mo ila ko. Tapnoan na ko matubaw. Awan mo't nga rod maipakanan, tatang. Isu nga ilako kit din. Problema lang dahi ta. Tsak kayat ni may stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa'y lang aron iti tarak na nakastama laang. Basta ilako kaun, period. Apay kaslag laladot ka manan, Conrad. Kaslada man problema maun. Nalakom mat dagiti taraken mo apag problema am. Ada ka di manan parikot mo anak kaw. Ada nga rod kamuro diti agong kunanang. Nagado apag tubuan na. Dito ipay ayan ti agong kumit. Adaan alimawat ti abot ti agong ko.
Ta medyo limtag tinagtuban ti kamurok. Ay na, umdas man dayta na pagparpare ko tam Conrad. Basit labanag dayta anak ko. Dakkalabanag para kanya, tanay. Adda planok nga armen. Ngam kastoy matoy agong kon. Adamot nagdakkala kamuro na. Kat, maan ano aya? Saan ba tamadlaw? Madlaw na nang. Apay, asino ti armam aya anak ko? Ni Agustina ko mananang. Ay wan, nasingpat day dya abalasang. Kayat ko aparaken ka anak ko. Asano nga ro da maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mount tap no makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok na nang. Inak to arman no imperson day tao. Adda ako nito ayan tiridaw da Agustina. Ay, kaslag nervyos ako man. Apay nga yakas tao. Oh, problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan ti takulap ko. Nyamat tayo. Ay na! Ay, naimbang orasyon, nana. Ay na! Mangigkigtot ka mat, Conrad! Ape, nakatakder ka dito ayan tiri daw ngay. Sumrak ka! Kwa? Agtuktuk ako maitayan, nana. Ngam, apagisumat tarumar kayaw. Agad sumrak ka, abarok. Anyat gagaram. Ni Agustina ko nana. Ada ka day? Adda dita salas. Ala, umay ka. Sumrak ka. Agyaman ak nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka Oh, pare Conrad. Ha? Adda ka man. Agtugaw ka. Agsasango tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito'y pare Jaime? Gagangay ti baro pare. Umay sumarongkar iti balasan. Ha? No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Nabayagan na pare. Di na mula kasya ni Agustina. Jaklat na mapukawan, di namnama pare. Sige nga, anya gagarang pare. Kwa? Awan, umaya ko bumulod iti bigao Agustina. Ay, anya abigao, Conrad? Tay dakkel, uno tay basit. Tay dakkel, no ada. Adamot gayam karibal ko kanya Agustina tatang. Problema mat da ito'y. Ay nanak ko, gagangay na tabalasan ka nga ron ni Agustina. Talaga nga adulang talagiti agarim kang kuana. Tamalak si na pintas, nagagat pa'y kan nasing abalasan. No ngay mapastedak, di bampanuglaang. Talaga akas na ti agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idia. Adaw, dagiti agarim kang kuana. Nagbabak nang dapaya. Kan nagtataal na. Kas makita ba, barap. Sakti inaya ni nanak mo. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan? Na? Amangan no basta din naktumutlaan. At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari Jaime. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngam siyak. Wala, ngam nabisi mo. Manugal, kan artag. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakit awan bisaw, nagagakapay, kan adama ituram. Iso adakal ti laban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano bastidin nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na. Pinaragsak na kiti kastaunay Agustina. Agyaman na ka. Naggasatak mo tan. Tak kinayat nak tinakapimpintas. Nakasingsing po tabalasan.
Nagasa takmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigatan ti kasarta, Conrad. Apay akas la mariribukan ka. Problema nga ro di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kan di pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparti ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparte. Kan dyan pantalon mo, talaga akas dyan ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti-fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, didak na takatawaan no makita na di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan aya. Saan man natila pagproblema am? Bastit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yan nga eh. Kasarmin kan Agustina. Ngam di makalmutan tayo letag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang. Kunak, ano mapukaw mutlaan? Ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak. Marigata na kamagna. Ay, ipuspun tayo pa ilati kasaryo, ano kwa? Ay, saan nanang? Ang mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raud. Pilitak ananan. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabiita ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid idata paylaan. O sige, madamdama biit. Ay, anyamat ti kastoyan. Umuna arabi imi ka na, Agustina. Ang apaya kastoy nga eh. Ang damot lutag dito sipang ka. Nagsakit na makutay. Mabainak mo't ang mangibag akan ni Agustina. Ay, kasano nga taday tuyang? Maigid-gidan mo't ngamin dahi ito alutag mo't. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak kan ka. Nagadayo ti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapay akas jay. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigud mo't apumampansinday jay basta makitak. Ang apay nga taadi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kaninanang, uno ni tatang. Ay na, no di na ka pinansin, bye-bye am ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na no damang gurgura kanyak. Nuguraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo, ay kat bye-bye am ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura. Ay, mandi ti kastoy ang mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inak man kasarita ni Insan ko Hildo. Damagag nanyat kinagura na kanyak. Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon, adanton anak ta. Wan nga ron. Di parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyan to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakal. Ang mga no nabisyon tao. Ang mga no natangken to ti ulo na. Kat agbalintukit ti asakit ti ulo. Maditi overthinking la unay, lakay. Amom, parparigaton ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan ti agdanag ken agparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta,
Agrobot ka, tada importante apa pananta. Anya ka mo't na Agustina. Anyat pagkitam kanyak, bagtayt. Saan lakay? Saan mo't nga amin nga umay agpa-check up dito'y kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kaya't kaatulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatuan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga ar-aramidag ti kastoy. Oh, anya. Naawatam, dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan, bakit? Masapula tumaram dagiti intag na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan, bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di pinilit nga agpakonsulta iti doktor. Diyak la amon. Kat, kumusta ti Riknam? Nasayat mo't kan bakit? Diyak una yan nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Jak ilibak agrabe tinagdalanak. Jak impagarop anadanak matgayaman iti ansayati. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay iti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing putunay nga asawak. No saan nagapukan ko na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay ang napasarak. Katita na saya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Nang runa itataadan dua nga anak mi, iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina, kada kayo amin.